Agasbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahan bata madu ipa pau Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Scheme sahi asigi September phauba tha taruk sangdoknaba kendra gi mantri mandalna warep lawre Pradhan Mantri Narendra Modi gi marphutare suba pungning gi wa man ki wat thauram ngachi ayu pung 12 taba matamda Agasbani gi thongda sandokani amishung Manipura Mukhi Mantri An Biren Luchingba Sarkar gi mantri singna paigada phamsing lauthokre Leibak asida huji oriba COVID-19 gi phibam yenglaga tabiriba singna laichet asidagi ngakthoknaba makhagi niyam singsi ngakna chatpinaba haijari vaccine kapa yaraba mipum khudingmak suksoi soidana vaccine kapthokpiyu face mask supiyu social distancing suksoi soidana ngakpiyu khutcha chengna hamdokpiyu mai mit sengna tathokpiyu hawjik mapung oipa pau केंद्र की मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चाही असigi सेप्टेम्बर फाउबा था तरुक की ओइना सांगदोखरे वाफम असि लौथोकलदुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाय हानगुम लेबाक असigi मियोय कोटी मरफुरोमना स्कीम असigi कानबा फंगनी महांगना हाय भारत की मपांगल लेबाक असigi नागरिक सिंगी शक्ति की मतुंग इल्ली प्रधानमंत्री ना हाय नागरिक सिंगी शक्ति हेनगटहनबगी दमक स्कीम असि सांगदोक पटंगाई फते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम की मंगा सुबह टंकक असि हंदकी था सिदा लोइरबनी मालेम की ओइना ख्वाइदगी चाउबा चिंजा की सिक्योरिटी प्रोग्राम असि इंग्लिशिंग अनि कुनगी अप्रैल दगी सनबा होरखिबनी सरकार न हौजिक फावबदा लुपा कोटी लाख अनि लिसिंग हुंपु हेना स्कीम असिगी दमक खरच तौखरे लाखलिबा था तरुक असिदा अहेनबा सेनफम लुपा कोटी लिसिंग मरफु सादिंग तौगदौरी COVID-19 लाइचटना मरम ओइतुना लेबाक असिदा सेल तुंगी फिबमदा खुदोंग चादबा कया मायोकना हलकपदगी सरकारना इंग्लिशिंग अनि कुनगी मार्च थादगी ngasiगी नुमित असिदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नपसागी बेनिफिशियरी कोटी मरफुरोमदा अहेनबा सेंग किलोग्राम मंगा था खुदिंगी लेमना पीननबा लौथोखिबनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना आकाशवाणी की थोंगदा लेबाक असिगी मनुंग अमसुंग मपालमदा लेबा भारत मचासिंगदा पीबा महाकी मरफुतरे सुबा पुंगनिंग की वा मन की बात ngasi ayu pung 12 taba matamda sandokani प्रधानमंत्री की मन की बात थौरम आकाशवाणी अमसुंग दूरदर्शन की चैनल सिंगदा सु सandokani थरुमसी एलआरएस चुराचानपुर नसु रिलेट तौदुना सandokani प्रधानमंत्री की पुंगनिंग की वा हेक लोइबगा लमलम की लोन सिंगदा अमुक हना सandokani मन की बात की मणिपुरी वाहनथोक आकाशवाणी इम्फाल ना कंगला अमसुंग संगाई चैनल अनिमक्ता संदोक्तुना तहनगनी मसी नुमिदांग पुंग 9 दसु अमुक हना सandokani मार पाइते कबुई थादौ माव अमसुंग तांकुल लोंदना हायेंग सandokani ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी मणिपुरदा मुख्यमंत्री एन बिरेन लुचिंगबा सरकार की मंत्री सिंगना पाइगदबा फमसिंग लौथोखरे राज्य की चीफ सेक्रेटरी अमसुंग कैबिनेट सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार ने थोकपा चेरोल अमना हाय मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंगना होम पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स confidential and cabinet vigilance and anti-corruption information and technology planning amadi atai mantri singna paitaba vibhag sing paigani Sri Thongam Pisoji na power forest environment and climate change agriculture amasung science and technology vibhag paigani Sri Yumnam Khemchan singna mahut RDN PR amasung education vibhag paigani Sri Konthokjom Gobindas na PWD amasung yas paigani श्रीमती नेमसा किबगेना टेक्सटाइल कमर्स अमसुंग इंडस्ट्री अमदी कोऑपरेशन विभाग पाइगनी श्री अवांगबोम न्यूमाइना वाटर रिसोर्सेस एंड रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग की फमसिंग पाइगनी नुमित हुमनी चथरक बतरानिथोय सुबा मणिपुर विधानसभा की अहानबा मिफम अरंग लोइसिनख्रे मिफम असि थाजिगी कुनमरीदा राज्यपाल लागनेसन की वारोल ग लोइना हौदोखिबनी मिफम मनुंगदा दि मणिपुर एप्रोप्रिएशन नंबर 1 बिल लिसिंगनी कुनिथोय अमसुंग दि मणिपुर एप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल लिसिंगनी कुनिथोय राज्य विधानसभा ना पास तौखि संसद बटालियन असम राइफल्स नंगरांग उखरुल जिला दलेबा वार मेमोरियल संसदता संसद नुमित पांगथोखरे
Sahi kudingi Mars kuntaruk asida lanphamda laikidrabasingbu ikai khomnaba utpa oina numit asi Maratha Light Infantry na pangthoktuna lakli thauramduda miyoi kayana laikidraba lanmisingi maphamda laikatuna ikai khomnaba utki Manipurda hujik phawbada COVID vaccine dose lakh 68,9,9,9 kaukre Masigi manungda ahanba dose da lakh 13,9,3,3,3,humdoi amasung anisuba dose da lakh 13,9,9,9,3 kaukre hujik phawbada precaution dose 9,5,9,9 kaukre Sahi 12 13 phawbagi manungda leiba angang 5,9,3,3 ahanba dose kaukre Aduga sahi 15 19 phawbagi manungda leiba angang 5,9,9,3 na ahanba dose amasung 5,9,9,9 na anisuba dose kaukre Marak asida Imphal gi Lamphel pata leiba RD wingda COVID vaccine kapagi tabak hayengdagi makatana satharagani Raja sida COVID ke no case 13 thengnakhibaga loinana active case ni puda amuk hengalakle Abunba positive case lakama lising kuntra tare chupna marphu matoi gi manungda lakama lising kuntra mari janmapan kunmatoi naba phakre naba phabagi sangsada marphu 19 mari anini Ngaksel Mantralay na NGO sing private school amasung Rajya Sarkar ga kusam naraga anoba saini school kunmatoi lingbada ayaba pikre Sarkar na anoba saini school sama lingnaba pandam thamliba adugi ahanbagi oina school singasi hangdokibani Anoba Saini School asi Saini School Society ki makhada salaigani amasung Saini School ki niti niyom sing ngakna satkani Anoba Saini School sa mahangdokadauriba asigi maruiba pandamdi National Education Policy ka mari leinana mahiroi singda magulaiba shiksha pinaba amasung tungda Armed Forces yauna lam kharada thabak panghanabagi pandamdani Ngasi phongba pauche singi maruiba pau singi damak hauze Wahengbam Rajesh leide Rajesh Tagachari Nolini Pausi sing the maru over pow in a phoneriba pow sing the numit omni chatarpa Manipur Bidan Sabagi Mipam Loishingiba, Mukemantrina, Numit Samani, Exemplan Lautokiba, Amasung Mantri Taruna Pagaba Pumsing Lautokiba Shini. Surasan Puda Phongba, Maswana Tarda, Mukemantri N Birena, Numit Samani da Pakadaba Exemplan Lautokre have a pauna and Beline Tori. Pawasi Chanaleba, Pognapam People's Chronicle, Narugi Togdangi, Ahan Beheline Tori, Aduga Huyanlan Paudana, Anishu Beheline Tore. Chief Secretary Amasung Cabinet Secretary, Rajesh Kumarna, Mantri Taruna Paigataba Pumsing Lautokibigi Pau, Nisil Tuiltu, Amasung Imphal Prepresta, Ahan Beheline Tori. Pawasi Pognapam People's Chronicle, Narugi Togdang, Sangai Express, Manipridana, Anishu Beheline Tori, Aduga, Sangai Express Englista, Pawasi Box Mung the Machu Sanglaga Fonde. State ki thakta Indefinite ban loishinba ngamdrabadi center gi thakta loishinaba hotnagani haiba Mukhyamantri gi warol Huyalan Paugi ahanba amasung Imphal Prepress kina ani sube headline tawri Juko tampaki saruk ahum thopagi anidi Manipuri gini haiba CM Birengi wapam Sangai Express English ta ahanba headline tawri Imphal Dimapur lambi thingbagi wapam athubada upai ama puthoknaba honari haiba Mukhyamantri gi warol na Sangai Express Manipuri gi ahanba headline tawri Juko Tampak Nagaland government na Makoigini Haiba Leiti Haiba Mukhyamantri gi warol Ichel Express ta ahan beheline tori. Manipurasi bangi manam taba yaba natte sapo gi banda laingak na kari thaurang lokat le Haiba Congress ki keranji ki wafam irei bakta ahan beheline tori. Nupa mana pikliba masa ani hatkre nupi suha na ba honoram le masa mathanda season ba honoram le Haiba Pau Sangai Express English amasung irei bakki ani suba headline tori. Kwa Kaitel Laiba MSF ki office ta artist na Thomjin Kre haba pawama sana laibak ta ani suba headline tori. PMGKAY gi makada lemna CNP bagi thoksil ta taruk sangtok kre haba paw Isel Express ta ani suba headline tori. Pawsi sing the ponari batay pawsing di pripakini punitoy suba Red Army uprising di pangtok hibagi paw Kangpokpi jila da nongdep na suba digi mudslide thorok na lambi sat payadaba Manipur ki COVID active case ni phu yaure haiba Imphal West ki district magistrate na Thabal Lila amasung concert sing thingjin kre lupa koti ani henbagi brown sugar Thobal police na phakiba pawsing asini Nolini Tagatsari Rajesh Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba vaccine kapthokpa face mask suppa phuitaruk lamnana leiba khucha amadi maimi taru tanana thamba haiba achamba thawungsing asi ngangne chatpinaba amuk hanna ningsingjari aroibada maroiba pau amuk hanna
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना स्कीम सही की सेप्टेम्बर फाउबा था 6 सांगदोकनबा केंद्र की मंत्रिमंडल वारेप लौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 43 सुबह पुनिंग की वा मन की बात थौरम ngasi ayu pung 12 ताबा मतमदा आकाशवाणी की थोंगदा संदोकनी अमसुंग मणिपुर मुख्यमंत्री एन बिरेन लुचिंग सरकार की मंत्री सिंह पाइगदब फमसिंग लौथोखरे पाउलोइजरे।